Ekupheleni kwalast year sinomhlangano ethula ngithi. Ibisithini ithini yethu? Yayikhuluma ngokuqonda indlela enjani enyukayo. Iqonda indlela enyukayo. Ngikhwela zonke izinsuku. So-ke wayephuma ngumuntu okhwela ama-steps aya ngaphi phezulu ngakithi. So sisakhela phezulu komhlangano walast year ngo-December. How many steps amasha abantu abatsha sesiwathethe? Are we any better than before that meeting and after? Look at Spanana, if not worse. In topic generation of hope. Is there any hope in us? Nothing I improvanga for these past 12 months. Abantwana abangu 3 basuka kubazali babo lezwe lokuthunjwa baya eBabylon. Siyakhumbula. Bakuma benjani bebodwa bengalabazali babo. Ngikhuluma ukuthi standing alone. Sikhangela abasha abaza ukuthi bayenese ukuthi bame bebodwa. Ngiyazwa kanti. Bengabonwa ngumuntu benze njani bame. uDaniel wama enjani eyedwa. Waba ukukhanya ezweni lokuthunjwa. Wazwezwa upresident walolelizwe. Ngokukhanya enjani ayekuphela. So ke sikhala abatsha abakhanyayo kathe sithi ngilwana ngubani. Lwana ngubani. Uyema enjani eyedwa. Esikhaya nxa umkanda ehambile silomfundisi in the making. Siyakuzwa? Awubani hayi vele sibili nxa kungakhethwa uzahamba ezenzako zikabani zomfundi. Thina nxa sisehluleke. Sathi nxa abafundi ngabe chumayela bethi sigijima sibathande. Sifisa ukuthi ngabe senza njengabo. Just a short story. Wafika umdala uCompete South Africa. Lo mfundisi ayida kuSmith. Umdala uCompete wasomela abali testimony ibhalo ngesilungu akithi. Wayedobha wayebala ngesizulu. Sathi ukwenze njani khona? Njani? Mina washo ni homework. Bese ngibheka ngale iBhayibheli lesikhiwa la lingakwananga. Ngaza libale ngesikhiwa, ngesindebele. Lo libhalwe ngani? Ngesikhiwa. Lezo ngizama ukuyisho. So ngizama ukuthi asibeni ngabantu abalezifiso. Ulanxa abaphambi kwethu bengasinikanga good examples. Thina sibe yibukhanya okudlula bona. Yabo ngizama ukuthi ithi ngikhola ini izinsuku zonke. So asingahlali sibe abantu abafana nayo all the time abantu abasha ukuthi yabona iJohn Conference kathi siphethwe ngabantu abasha. Upresident okhona kathi sisalisamba ngo1999. Why he translator, he was a young boy. Very young, very engakhawulwa ngumuntu. But 5 years later sizothiwa usengu-General Conference youth leader. Samanga. Uhamba useyini waba yini secretary. Womhlaba wonke jikelele. Uhamba ucile yini engupresident. Namhlanje sikhuma nje uyini ungupresident. Usecretary wana kumbe sasilobha message ncube. Engaziyeni wesikhiwo. Wafika ubhala message wafika umkhangela wakhangeleza ngebwanga wazibona into omnyama for the first time. Uzombamba athi ikhanda lakhe wathi. Ukhangela itexture yenwele zakhe. Wathi brother wema khona lapho. But a short time after that usengu-regional secretary we-America. Yabona? So sinabona abanjalo phakathi kwethu. Uthi uJohane ngiyalilobela zisizwe. Chapter 2 verse 3. Nxa si-young men, katsho ukuthi abesilisa kuphela. Labesifazana abagoqelwe khona phandle. Sifuna abantu abesifazana abakhanya liba ngoba nje libonile ngasiphala ukuthi kuhambe njani. Udadelwana wayethenisa izincwadi. The purpose ukuthi hayi ukuthi ayithenge i-attire ezintsha kumbe icala ama-student amasha but efuna ukuthi aye ku-missionary school. Inkosi yamenzela izimanga wathengisa amabhuku e-700 worth 350 worth of books one time umuntu wambhadala kanjani. So ngabantu abesibakhangela ngathi the last message ayibhalela abantu last message ayibhalayo wayebhalela abantu abatsha. Uthi yena I've got no other message for you but abantu abatsha qinanile ngaphi phambili. Athi kubhula ke-education page 271. With such an army of well-trained youth, how soon will the message how soon will the message finish? Andikale ku-271. Ekhulumela ukuthi abantu abasha nxa betrainwe kahle. So sifuna abantu abasha aba-initiative abazalanda u-youth leader. But sifuna i-training. Sifuna i-seminar on these and these topics. That's how we can. Ngawufitha ngesikhathi zawubalapha
ngalamazwi amafitshane, amen.